Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Lakhaeng ko retrok dwar baguri constituency ke parlo dola mara hitialong nilituma pherang ke Edwardson Kropen nonang ke GMP kilik nang te bogbo ma porhut koloso sarkar phansi rada tuma ninga che thema puka chiniji phan nilitum Karbi Anglong News Channel pherang ke Edwardson Kropen rada tuma phan karjupon tangte rada lam thele arjusinang Kadang Edwardson Kropen se ta Bangalore News Channel ke phansi kelang rada kadang pajalo non ni ke dola kelada khain ko thok bagoi angkang musim itu loh ada kalau berarti bete tahun rong sini itu dasmet ni itu fan hari mana ni sampai sana bertarik keban person seperti ini itu dasmet ni cuma keban dia bertarik dengan non MP election lagi itu loh asal proses MP election lagi itu kalau kepada sokra fansi rata cuma ni kan sama kalau so Allah kecil dia fansi ni nol ada ke detail mana dia macam dulu loh non rata nam sepele aku pun sebenarnya kalau ada ni tu hari ke yo tunggu orang sepele aku pun तो डॉक्टर ने कुछ सरकार फैसला के लिए चिंता में ये तीन साल के लिए ना बना ना सरकार के लिए फैसला के लिए तीन साल सरकार की निभाने को सरकार ने ये कथा रखा एपीएचसी का फैसला के लिए बहुत आदमी सब के बहुत जॉब को जैसे जो सिटीजन को पूरा ना वो इलेक्शन ना ले लो कुछ चलो तो नी नोना एपी इलेक्शन में ये डॉक्टर नाले तुमको सरकार फैसली नाले तुम्हारा नाले दुनिया चिंता में नाले खाली खा mana li tingke kalian election hote kalau सरकार फैसला itu ada kisah piga buat ni tu ki pilih ha nang ni romatik tikkel lo tangga kelak oh dan pernah kali ni kelak lalu nanti election nanti juga dong lo kalau सरकार फैसला nanti tu ni sambil lalu di tempo mah tu सरकार ke ni bisa sang penang lo ko ti te na ton ke tempo mo itu sanita non kan proksian da ke silo sikala so di se ti te ko apa ke सरकार lo ke mata di tong si lu apina je la ti na ku de te kita nona make la सरकार ke ni se na yo lo ke iridun grup ba ke lega सरकार बीजेपी सरकार बना इलेक्शन में चलाओ oh la son ya tu mata la dak ini dia tu kita pilih aja bukan hal pun tentang tanda lo kap mada सरकार non सरकार TV પાસે jadi mate la बीजेपी सरकार फरमा mate सिपाही में फरमा mate कुछ सरकार फरमा non MP election होना है तो सब का बहुत कितो बीजेपी तो kita jogun oh non suti pom hello don ke BJP सरकार से non बोलो BJP जो भी तेरा नहीं kalau सरकार फरमा ना कितो SPHLC मामें तूने जाएगा था फरमा mate कांग्रेस तुम फरमा को बang Orang mendadak bongge kongres jogom nah non kupima la rada kongres mana non rata tuh mata ani kita udah kayak PCRC hello nanti kalau so fun mana nanti kita la pasti jogom nanti nggak lupa kan oh nanti dasar oh nanti non lah MP election nanti itu dong nanti lah MP election aku nanti kalau so सरकार pasti nanti di nggak cincang nanti nanti yang kompeten tabut ada orang supaya buat kerja begini ada orang buat kerja boleh tenang lagi jam channel terus slide terus slide mana terus slide mana kalau EPHRC ini EPHRC sejauh EPHRC sejauh kopialan TPSN EPHRC pernah nanti ngecek film macam temanya nah itu tuh angdang sih angkang sih kadang kami dead sistemnya kecerai komnya panlatum cici kau pot lalu nih kalau non MP election nanti lagi nanti ada orang supaya buat kumada fansi nanti jogi nanti vote जो होएगा लगे नॉन ने रोमा ठीक है जाता तो सेक्सी का लगे नॉन ने ना क्या वोट नॉन सी ने लाइन में तो हां kali vote PJ finding है non यानी सरकार जो मत को सरकार fansi nanti tu nanti non pe nanti la fansi जो को nanti बंदी ठीक मैंने जो मत नॉन मार्केटिंग के लिए बीजेपी लोग से जो है नॉन के केम तंगान की काम तंगान का सरकार
Kadang itu nunggang cilar kita betul lagi. Kadang yang cilar. Oh cilar kita tu lihat kita. Ada kadang kami yang mana cilar itu betul. Kela yang tu itu tu lah dah lidar tu kita jatuh di sini. Tapi tu kopi apa sih nanti tinggal BJP sokar dong itu kan tu anian sam kopi gitu mah. Ini sampai tu kalau BJP long tu dia orang lah macam non MP bangke non kita pengen kita MP scheme long nada kayak long le, lapan MP si kam nanti claim bini tu bangke abe, apa sila bangke. Ini kita tu bangke abe, pilih BJP long bangke. Tapi people sih BJP long ada itu dong kon Kita tu macam lah pusing aja, kita pengen BJP bangke pasti kita lagi. Orang macam lah BJP sudah kini nang grup masih kita BJP masih jalan dia macam. Asalnya fana ka juga lah, non MP election nanti juga dong, nanti ada kisah pik abut kemat hasil yang nanti nyata nanti dimiliki. Sokar mana gitu. Kalau kalau yang tahu bang lah bang election bang masih bang ini. Kalau sebang masih non kan ini kisah sokar kan. Lagi sokar non cari bom dia, non rolling bom sokar dia. Apa non boleh cum sini bom. Ini macam normal. Itu bank bom lah. Ini orang paling senang. Ini rasa itu karena pilih. Ini ningal los. Bukan figur. Nanti tu bom BJP sokar pada ni kan. Jadi kalau ni mungkin sam tu. Ini bang lang ko. Lang tu lang kan ni kumada sokar mesti kelak. Padu kan tu. No, karbeng no kan lang ke ni. Sorry, kita pasti. Ini Chelsea. Jadi ini kenapa juga lalu MP election ni. Anana ikaw doglo pada sokar do non cari bom BJP sokar la penparta CPML la penparta me Congress la penparta me PSDC la pen PHRC pasal la ada sokar mo tu sokar masih nani ni kita tidak ada tu sebab dia ini ke mana kai ban mana bintang kalau ni ban ti bon kumas seperti mana pasti kalau seperti kalau tu nona ni kai kita cingong kita guna PHRC pasti ni pasti ni lagi sonda kado sih kita puno cholo. Ni kenapa juga lalu MP election ni dog no. Nanti ladak PHRC do, lapan Congress do, lapan BJP non cari bom do, lapan partai PML do. Kalau pada bangsa nali ni cukup pun ada. Ada kisah juga bukti pilihan tu. Nili tunggu lah. Aku pendali tu mah longke lah usuci hing hai. SIP hai. Lahai tu. SIP. Usuci hing mana? SIP hai. Lah sini tu mah longke jogo. Kenon kita ni lah MP election macam ni. Kalau pasal jogo lama macam kapit kita baru pun. Lah nili tu mah parti do ni nangkau dia poni tinta. Telah SIP nan bos. Nanti macam SIP pasal kita support. Kaya na panangkag juga lah non MP election nang lagi dog lo. Ladak sokar do ladak PHRC do la pempada penoy kita bom BJP sokar kari bom lo la pempada CPML ada SDC do. Kalau fansinan tu non kita yang MP election hado kita pegah buat ni tu kita job. Nanti macam BJP fansi buat job itu. Kalang. Saya nak kenal juga lah, non MP election ni jika dulu sebuah lagi, ada sokar dapat itu kan dengan tapi sokar pasti nali ni kacau tu kan. Jadi PHRC. PHRC ke apa yang nali ni kacau tu PHRC ni. Jadi dia nak uji cara kau. Jadi kalau kita MP election bangsa nali PHRC pasti jauh. Nanti kenal juga lah, non MP election nang lagi tu kita buat lo, ada itu karbon demi sokar tu fix ada BJP sokar orang cari bom lo, PHRC do, SDC do, lepas pada CPML do. Kalau sokar pasti nali ni upload kan, ada kisah tiga buat nali Nili bangke labur BJP ko bangke mana amin sebab sebab kita anak bangke ni kita ruling party long sini do. Mana non kita dulu tu lah, non kita kita me ladak situ dulu lah.
Oni dia bang mana lah pusing mana bang kedam tangan lah ni hasil tangan nalang pun oni pusing jadi tu. Nah, kalau pejo ni pensi ni lah GP long ni kan cik long ni kan sampai kan dia jadi. Ini kita cek long mana kedam tangan kisu sitam ni yang jadi soal kita pun sitam ni akhirat nak dibuat kisu kecenangan long lain dan sini kita sana menggunakan. Asoka pun tadi ni sam. Asal kalau bang kan kini ligalaan bang yang tu kan juga ini di sini tu ni presiden ni lah bang mungkin lah tu lah penting lah ini misal kami nang lah posisi ni kita sama dengan kami dah. Tapi nam hajong nang itu kan ni abang ke BJP fasian ni ke cik pulau terang non kita JP election apa nak dogi sepi apa hut ko kalau asoka fasian ni kijok ni. Oh, non kita tentang asal kasih ni kami lah running party dong sebelum masuk ke dalam lah. Dalam komaksi nang kena formal lah mungkin kami mungkin pun. Ke non election kita bukan tapi invite pemimpin si job nang JP ini ke adorso ke abu tu posisi kalau apa ni. Bukan tu bawa masalah karbon ni misalnya ke dampang kisu nang kami ni di pantangan rapon lo sebagai angsong bang ni kami utara lah kini dendes kami dah utara tu mangkata ni kunang lang pon lo ni kami ni cik pon nang kop lo apa sini ni lama ni dampang sang taksi dah taksi berdua mo taksi ni tu mah kita orang lo ladai kalau bera hician orang kabe kemana bang kufasi ala itu ni kita sama kalau kita election apa ada orang sekarang buat apa sih di mana ada yang pendek ya nanti orang penting kalau also party pasal ni cuma ada lagi pasal mana ni takut pun orang itu pendek tu ada lang ada pendek tu nanti lang pun orang dulu sih pilih itu pun election apa kita ni alam nak ban pier berita bang kela pun sih kaitan dengan tu. APHLC Central Committee Youth Wing pen akimang lake safe Karbi Anglong mate Karbi Anglong jogwan nang jipo kimang atengsi hawar ke hat elia long anang palisi bike relia long rada tumpen ke dengdun. Isia pora hodle jong si klempon lote asai ta chunwekji lasi ovekimia pora hoten lo kinang ji do ana sayang bota klem ci pari dengpon lap nang ji porlo. Surihini rengko rapia sengkan Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau MP election of Harman APHLC amai puja ay kathar IAS retired upon highway nang po alang ni jong si haidet lote Karbi Anglong akimang hentrek talong wek po si APHLC youth wing samai pu aki hai sarsing bia hinpen klarda kalam the radapan pachini pon labang so bike relia jai make safe Karbi Anglong mate Karbi Anglong pajok nang ji po akimang ponsi Karbi Anglong long inkoira trok Dwarbaguri constituency along safe Karbi Anglong po akimang pensi bike rally tapidupon lupusi thanpon. Labangso kapin khatpon ke All Party Hills Leaders Conference alam toya teng pensi safe Karbi Anglong mate Karbi Anglong pajok nang ji po akimang pon atengsi bike rally tapachejeng pon lupusi APHLC youth wings amei phupen pachini pon. Lapen akimang pleng plitik ke sang se puselang litumahin pen pachini pon. Lapen na bang suning kachit hidun bike rally along APHLC Nomati Constituency Central Committee of Tumpenta laso bike rally kachit songpon along denglun siya lang hidun APHLC youth wing sa Tumpenta kachurupon kachirpon APHLC youth wing sabay po ke hai sarsing bepen ke pachinipon ke non ke wangji lok sabay MP election hut ke ilitum kaching honlay abang po je ay katharapan si mahay dunwek ng po si thanpon alang lipen ke thanpon ke BJP le Karbi Anglong charibong lote Karbi atun chuklem chudam jogwan jepan aja kongamat se ave pisik larda kalam the pachinipon kidoji kalisi non keli tumaphan sakurita long dunde contract long dunde lapen business chuklem dun jepan awar saita long dunde kelong dun ke habang angtan pen ke bang Bihar pen ke bang West Bengal pen ke bang kije ke bia asu atum se Karbi Anglong along nang pleng septen la tumsi cherai bom lu pusi APHLC youth wing samei phua ke hai sarsing be pen klar dagalam the pachini pon dongmukak pen ren sing kiling Karbi Anglong news channel BJP party pen ke omor sing kiso phansi ticket pilo pusi dum adlong Asal bukan orang lu, lang ipan ni puja sam kalang ipan dopi ada cini lo Karbi Anglong arata alang ipan kangwai ke lagi hedi mo by chance alam dono ke ki hai ke lagi bisa sih ke hai pu busi dum ning teklong lo lagi kadu ga berata cini lo sehingga alang li kupene lang tum chonghu ben ragging ben cepai sudah lo boleh alang li fan tangka puthot ke pakarap sonji ha
putar Karbi Anglong akimang ke cunci deje fansi la tunggu sena RSS tunggu alang di pangkangwai di nolati Karbi Anglong ke Jogja fanle alang di pangkangwai kali la penili tunggu cinia ting perlu tangte non tu omorsing tisu ke lagi kiremta langmit pikinji athema rap cini lo alang li ke corruption ke thil naya IM langnam pun alang li revenue in charge ke di revenue in charge alang li long lok pen Karbi ke tu kota long le kan la corruption kali lang nilimitang mata kota long lang jikloyon libat dulu pending lakin lihat kalau penang ana tu aing long ara tuman ke kota long li Lalu kota kalong ni pernah posi non hola, kalau lebih solar project long tak di kota kita pernah jauh sekali solar project pernah borjan homosti lupa 18,000 bikas ke kota kami pernah jauh sekali non lah compensation kipi buta tulong tidak lupa lalu kota kalang tu memang nak pilap ni cina lah kasi kota kipi pernah pot Karbi Anglong arat ke alang ni panke ni dokter adik kido di along lihat si kota bibi boleh agak pernah kamu alang ni claim thek lang mah बिहेगा काम यों क्लेम पामे थे बोल दे आके थे काम क्लेम थे ते लोंगली आपुटा की पी की जॉय ना काम लो काउंसिल बन की दी नहीं कि हेम्प्रे वाला नहीं पे जो पलोंग थे की मां 6 डॉलर वाला वाला काम क्लेम थे की मां हम एमपी हेलो पार्लियामेंट लोंग दुनसी हेम्प्रे की हांग दुनंगी बांग आरोना थिंग पेन चोकलिम पेन की हांग दुनंगी बांग 6 डॉलर रन पेन इंडिया होंग बिधान रन पेन अलांग लियो होंग बिधान रखे 6 डॉलर रखे नहीं तो मचिनिया थिंग को ला पैसा करप्शन थे अपन से लांग दी Lasing itu macamnya ting, kalau ke alang di ke non tu ke rapi cek ko la penal ke alang, 4 lane ke bang penapa aning arong pilo lang tingge. La non 4 lane non kidu nedi. Karbi tu malong le an ki ponjab. Di 80% Karbi tu 4 lane kan kalong de. Tok lim belong de. Nang tu aji kami. Kamane along le hem pon daga tu. Kamane hem ke thingpi pon tu. Rasul atsi dopi. Sikalong le. Atung ke cibong arlu dengan cibong case ta non da high court tu supreme court tu ke alang tu man. Modelang num tangka tu pasti bangki colang lah tu. Kalau bini ukil tu mak, kasi nol tu power jual tu lahiwe apa tu cingok naik lagi ahok lah. Masih central scheme benar kalau jadi. Lasi lahiwe benar posi rat ke ani tu dulu lah pen. Alang ni homosti ke nama yang ke Singason budi. Singason homosti yang tu dulu tu. Alang li ningkan keblo ke iam gemantang. Tu war masih avelo, school masih avelo, nang rong do mereka tintel Singason ke lagi. Isi kosong apa forest pasti dah kan tu tinji. Laposan homosti selang li ke. Kidu antalang ni ke ningkan keblo iam kiman lah haloma lah si ame thang homosti yang si celang pami mit buti Karbi Anglong ang cangki khusus celang li celang heko lah posit nomor ni adhui ke alang li fan kali lo lagi BJP fan ke lagi Karbi Anglong bengke reject lo lagi lah sini tu me PSC bengke lagi ni tum kecil teng buti tum high begi tu tum ning ke lah si high lo buti lagi Karbi Anglong lagi ning karong ang dokpol ke ning sama lah BJP pen MP ticket ke long pen BJP office along amorsing ti sophan karcho la pen ningarong kachipi MP ke hailo te hempre ka phuthak parliament along hangdun po MLA dorsing rong hang MP election apor nangate bok heda jok sarkar pen pregjama district of Harman BJP a candidate pangdak pontanglo Lasonsi Patumi Autonomous District ST BJP asong pen amorsing ti sophan non ke wangji district ke thoma Harman MP election along BJP pen amorsing ti sophan parjap tanglo Bangso Abirta ke melong si Patumi Dipu BJP asai hemalong BJP candidate amorsing ti sophan BJP workers pen chenglok CEM EM MEC ke do anta deng si ningkarong chipipon Pherang ke athengno CEM Tuliram ronghang ke jaya atengke district ke thoma kisung alam pen chenglok ason kaching thura sayamu ke do an parliament along lam the kapili dunjia phan khei dhorom chiku pe pin pen ongdung avot ki pen pe hailunang lapenang parta BJP pen misena candidate kangwai pen ajok Prime Minister Narendra Modi CM Himanta Biswa Sarma tumaphan kuru pipon apni ki kobo dia মই Karbi Anglong আৰু West Karbi Anglong Dima Hasao ৰাইজৰ মত মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ পৃথিৱীৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱা স্বাৰ্থত অমৰ সিং টিছু ডাঙৰীয়াক তেখেতক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ৰাইজৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জেপি নাডাক পৰা আৰম্ভ কৰি অমিত শাহ ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া
লগতে ভূপেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন কমিটি যিমানখিনি আছে নিৰ্বাচনৰ কমিটি তেখেতসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও বহুতো সমস্যা আছে সেই গতিখিনি সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত সকলো ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বীকে নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ স্বাৰ্থত যাতে বিপুল ভোটত যাতে জয়যুক্ত কৰে তাৰ কাৰণে মই কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও ৰাজ্যত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ স্যাৰ হেৰি টিকট বঞ্চিত কিবা তেনেকুৱা বিক্ষোভ হ'ব নেকি নাই একো নাই হ'ব পাৰে নেকি একো নাই এইটোতো যিটো নেকি আমাৰ এছেছমেণ্টৰ ৰিপৰ্ট আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এইটো কেন্দ্ৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো সকলোৱে মানে থেংক ইউ Article 244A MOS MOU Penchenglok Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Anparta Dima Hasawarat Kaikia Kisung Pen Kepajok Dunje Phan Amor Singh Tiso Phan Khei Dhorom Chipupe Pin Pen Ongdung Avot Pidun Pen Pe Hai Dun Pen Parliament Along Paklang Dun Lunang Pusi MLA Dorsing Ronghang Pherang Kyang Nu Jaipon আমি সকলো সময়ত এই কাৰ্বি আংলঙত অট'নমাছ কাউন্সিল লগতে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাম কাজত আমি একেলগত কাম কৰোঁ গতিকে এখেতক এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কাম কাজ কৰিবলৈ কাৰণে দলে এখেতক যি বাচিলে মই দলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ডক্টৰ তুৰাম ৰংহাংকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যি মৰম আমাক দিলে মই এখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে এখেতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ যিবোৰ ৰাজনৈতিক দীৰ্ঘদিনীয়া যি ৰাজনৈতিক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবোৰ এখেতে পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু এখেতৰ সময়ত যাতে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান হোৱাটো আমি কামনা কৰিছোঁ এখেতৰ নেতৃত্বত যাতে সমাধান হৈ আহে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ দীঘলীয়া সমস্যা যি ৰাজনৈতিক সমস্যা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আৰ্টিকল 244A আদি কৰি যিমানখিনি MOU MOS যিমানখিনি চুক্তি হৈছে দফাই দফাই ৰূপায়ণৰ কাৰণে এখেতে তাত জোৰদাৰকৈ কাম কাজ কৰিব দিন ৰাত একেকাৰ কৰি কষ্ট কৰি কাম কাজ কৰিব আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজ আমি আশাবাদী কাৰণ মই এখেতৰ লগত যোৱা 4-5 বছৰ একেলগত কাম কৰিছোঁ গতিকে এখেতৰ কাম কৰাৰ যি পদ্ধতিবিলাক মই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই এখেতৰ যিটো এখেতৰ যোগেদি কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতি হোৱা বা কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যা সমাধানৰ হোৱাটো মই কামনা কৰিছোঁ Niliphan BJP pen tiket Kangwai Lake Ningarong Piklu Lasi Prime Minister Narendra Modi CM Himanta Biswa Sarma Anparta CM Tuliram Ronghang Atimaphan Chorovik Nangji Pusi Amor Singh Tiso Ningje Anparta District ke Thoma Pharma na Kisung ke doan Nili Parliament Along Ponji Lapen Paklang Dun Vekji Puta Alang Li Tiso Sangho Chechak Pon Bangso MP election along Nili Ongdung Awot Pensi Haiji Puta Amor Singh Tiso Lamthe Chepaklang Pon News Report Karbi Anglong News Channel প্ৰথম মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল অনাৰেবল CM ছাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু তেখেত চেষ্টাত মই এইখিনি হৈছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে আমাৰ অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰেছিডেণ্ট ভূপেশ কলিতা দেৱ আৰু লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰ JP নাডা অমিত শ্বাহ আৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু আমাৰ গোটেই গ্ৰাছৰুট আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা তাৰপিছত আমাৰ মোক এইখিনি সুবিধা যে দিলে ৰাইজ যে মই মাত্ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নহয় ষ্টেটত তাৰপিছতে চেণ্ট্ৰেলত যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টে হ'ব এইবাৰ তাৰ মই পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব এজ এ MP হিচাপ আৰু যিখিনি আমাৰ কাৰ্বি আংলং তথা অসম তথা ইণ্ডিয়া যিমানখিনি সমস্যা আছে তাত নৰেন্দ্ৰ মোদী
আমাৰ মেইন টাৰ্গেটটো হৈছে 400+। আৰু জিকি অহাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ ইয়াত 3টা জিলা তথা 2টা অট'নমাছ কাউন্সিল, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তথা আমাৰ ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল যিমানখিনি সমস্যা আছে, এই সমস্যা চেণ্ট্ৰেললৈ যিখিনি কংকৰেণ্ট লিষ্টত আছে, তাত মই সমস্যাবোৰ পাৰ্লিমেণ্টত মই লৈ যাম। নিৰ্বাচনী যুঁজখন কেনেকুৱা আশাবাদী মানে আমি বিপুল ভোটত আমি জিকি আহিম। এনেতো MP হিচাপ আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে 400+। তাৰপিছত আমি আশাবাদী এবাৰ ভোট 4 লাখ প্লাছ হ'ব। তাৰমানে ছাৰ এইবাৰ ভোটৰ ৰেকৰ্ড এনেতো আমাৰ নিউ ভোটাৰ বহুতখিনি এণ্ট্ৰি হৈছে, নিউ ভোটাৰ্ছো বহুতখিনি এণ্ট্ৰি হৈছে আৰু ভোটাৰ্ছ বহুতখিনি ইনক্ৰিজ হৈছে। তাত সেইটো হিচাপ বেছিহে হ'ব লাগে, আগতকৈ ৰেকৰ্ডটো অলপমান বেছি হ'ব লাগে। কিন্তু কাৰণ দেখা গৈছে যে MP টিকেটৰ কাৰণে বহুতে দিল্লী দৌৰিছে, কিন্তু আপোনাক দেখা গৈছে ডিফুতে আপুনি ঘূৰি আছে। কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পৰিকল্পনা আগত নাছিল নেকি? বিজেপি দলটো হৈছে আমাৰ ইয়াত আমাৰ ছাৰ্ভে টিম থাকে, ইয়াত টিকেট নিদিয়া আগত ইয়াত 3টা গ্ৰুপ 4টা গ্ৰুপ ইয়াৰ ছাৰ্ভে কৰিব আহিছে। এই ছাৰ্ভে মতে মোৰ ৰেকৰ্ডটো ভাল, চাগে এইটো মোক কেণ্ডিডেট হিচাপ বনাই দিয়া হৈছে। এতিয়া কেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিব আপুনি টিকট? দিল্লীৰ পৰা যদি মোক মাতে দিল্লী লৈ যাম। এইটো মানে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিব লাগে, অৰ্ডাৰ অহাৰ পিছত তেতিয়া যাম আৰু। Birla taralang sotowar krong thom forest arayalong jirpo kulat kangpu. Patumi adab ni phai hiniar ni por phai krisia por pen birla taralang so second gedalong jirpo kulat kangpu pon. Labang soalong alhiaman pen kachetong dun Karbi Anglong Digital News Forum kongchun bang pensi ingpu ponlo. La soalong kacherab dun arun lekthe so pen terang Donelson Timung Sarat Bora Mongol Singh lekthe la pen pinangan atum chetong dun. Lapen labang so kulat kaching puatum laki Ezekiel Timung lapen surjorong piatum henlo. La siamen setami jirpu kulat pusi irponlo pata pherang kya thengnu thanpon. News Desk Report, Karbi Anglong News Channel. Forum itu sejarah lo, opsari bang lo, dengan something jun sedang ya. Aku udah forum itu bang, secretary. Aku banget lah nih. Non bang ke baswa kelas aku pon. Mangun kahiman men si kangku. Non lah kangku ba ini ngecing sam dengan kumanang hang lo, kumanang aku masih tangke mati kangku usia sih. Kami desa. Jirpo kularapan ansose. Prang apa prang haji apa? Hejumi bidung lo. Kasi nono bangke itu labang so kita inti bona. Kita